Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka Central Executive Committee jong ka San United Democratic Party haka khasantarik unayuing arjar phuai haka jingekran berkelat pathai khubar hadin melakut ke jingelang penkoburam yaki argut ki kertang ki bekhun yaka by election ka beladap katau ba Eugene Sonlingda baja u asha hel dishira nalor kategi jing penkoburam ka seng klaya banyakran yaki kam ke bede ber ka party kata banang penklan cucu yaka seng lakade haka district level ne ka constituency level banyak ru ikimat terekam pan penklan yaka party nang Nesha Khaman kani ka jingelang jong ka Central Executive Committee jong ka UDP jong ka Jelam Meghalaya Berhawai but mentakasngi ngilayo man kupurom ya arbut kini ki bayakun kani ka by election baladep iba Eugene Sonlingdo iba job nangte na mau plang constituency but u ashahel di Shira walada kamyo ya ke jingjob re ka jingele sethi harajabala kalong ka itanat ha but nakaliam jong candidate jungi yo man sikia hadu nyo hajar asmatam but kalong ru ke balong encouraging ba ya ka UDP ha ka tega time Garo Hills but kebaar pat kebangia keren mentakasngi nalor kani ka jing perkupurom kini ki armut ki nongelam ka UDP ki bayakun kani ka election dalet no kebaar pade ki keren kalong ha ka bayde ka party organization nomor creative hi anta baro ngiladon kani ka election mode menta kala ade ka election year hi naslim chui hi but nakaliang ka jungi ngilaya keren sani bha kumno ban klan ya ka party ka district level ki constituency level nanta pade ban klan chu ya kini ki frontal wings ka youth wing ka women's wing ka farmers wing jong ka UDP but halor kani nakaliang jongi ka UDP ngilathau ya ka goal group hakaba kinsa ai ya kata ka penilenti ya kani ka strengthening jong ka party organization at different levels so tunat pada ka longba hadin bon teliki snem mo snem ngilaban no nadu bala seng ya ka EPHLC hadin bala penkha ka HPU hadin bala penkha ka UDP ngim patjuyo ya kani ka office building but menta nak yang jong ka UDP ka jingi Tracy Domnam jong ki party leaders ka jingi lam jong ki president ka kiwe ki nong yalam ka party building ka layang but menta ngatrai muslim show bangin yo ya ka jing pleno ya ka office building jong ka UDP ngilak men play ka office 9 December dan January di kini ka proses ke lajam dep ka bidi berkini ka Jishna ya kini ka office building kama sutunan ka lomba adin no post nem show niyo ya kini ka office building di kini ru nalong sibenta sudo ban klan chuchu ya ka party organization dan Nesha Khaman keren aku balik ke karena yang kata Raina do muspa kamde bangi sorda ya kasih hamora tuni katu nisem makalong tuni namar bakal indra ka election kalau hakda but ni cepat kali ni kalau bukan daftar itu election itu tadi number 1 number 2 pada di snap ya ka ek jintran ki local leaders hak circle level kebanyakan kalian joki ki idea namar bakal satang system tan but don ki commitments ki banyak kalian local leaders nanti kuat ya berpendak dah kaba menyelak dar kilometer bagi semua wakam kamlong ini ya kami fit kai ka dengan sebab ban on manahnya ada tidak pe akan sama nama kira ya mana kira kucing datang dulu tentang apa berarti kira kita tidak pernah pernah kali hawa arja kalah hidup banget hawa arja kalah hidup sendiri mentah ada election kerana di New York ni kami kasih ni New York ni bagus entah kerana mau pulang kami kasih UDP dari New York ni baik kalau ada bisa bawa kapamot kena ke pentau bagi mentah hikmat sekali takkan